Imamo inače problem, mislim generalno kad kažem mislim na naciju da ne proverava informacije. Naravno, mlade devojke to također ne proveravaju i onda se dešava prosto da devojke budu od jednog grada do drugog u Srbiji žrtve trgovine ljudima, što je prosto neverovatno imajući u vidu da mi više nismo velika zemlja i da nekako su te stvari prosto nepojmljive za nekoga ko nije u toku sa celom tom pričom. Raspoložem podacima prosto zato što u okviru organizacije koje radim postoji sklonište za žrtve trgovine ljudima kroz koje je prošlo 256 devojaka i dece koje su žrtve trgovine ljudima i naravno imamo sve podatke odakle te devojke dolaze. Prema tome, Kraljevo se ne razlikuje mnogo od ostalih gradova. Tu je također bilo žrtava trgovine, ne možda mnogo više nego u drugim krajevima, ali u suštini jedan od gradova koji je procenjen od strane policije da je jedno od mesta koje je vrlo bitno za zbrinjavanje, prepoznavanje, imajući u vidu da su tu blizu i granice prema Sandžaku i prema Kosovu. Mi smo imali do sada 40 dece koje su žrtve trgovine ljudima. Znači, dece uzrasta od 9 godina pa do recimo 17 godina. Prema tome, ako kažemo od 9 godina, onda vam je jasno da ima jako male dece koje su žrtve trgovine ljudima i to, nažalost, u cilju seksualne eksploatacije. Znači, ima različitih godišta, ali naravno imali smo i ženu koja ima 40 godina. Prema tome, ta razlika u godinama je jako velika, ali je vrlo bitno da kažem da devojke i mlade devojke treba da obrate pažnju na sve ponude koje im neko nudi za traženje posla, za dobijanje posla, za lako nalaženje posla, za dobro plaćene poslove i za svega toga može da se krije. Na što se najčešće upecaju mlađe žene, devojke? Pa najčešće se upecaju, da tako kažem, da ponovim vašu reč, na obećanja. Na obećanja koje im neko daje u smislu da će one biti odvedene recimo u neki od susednih gradova, da će tamo moći da radi u nekom kafiću, da će moći da dobije određenu platu izraženu u eurima. One u to poveruju, ne proveravaju. Morate gledati lufting, to je preka potreba.